Hauzi Landhokchari 91.2 MHz da Sandokchariba Diamond Radio Channel asigi Anisuba episode Baspan Express. Ngasigi theme asi Early Child Marriage and Continuing Education, supported by UNICEF amadi Community Radio Association New Delhi. Hauzi Landhokchari Anisuba episode Baspan Express. अदुगा हौजिक मेनली इंडिया की ओइना सर हुजो खै सरना सो गनो चपिरो बनि नको यामना हौजिक की ओइदिबो मोंग मतौ सिदा खैगी राजस्थान दा 65.2% उत्तर प्रदेश दा 58.6 अदुगा मध्य प्रदेश दा 57.3 अदुगा मसी मखा दा मु हिमाचल प्रदेश दा 12.3 अदुगा पंजाब दा 19.7 केरला दा 15.4 रिपोर्ट अमु खना 2001 की सेंसस की केनो की दा मागी नो लेदि चौरापसे खै यूनिसेफ ना थोकी बम गक्ता अदुबो अखोगी मणिपुर गुम्बा कनोदि स्माइने यामना सम होंबगी कनोद लेत्रगसु हाइफेट मानबदि ngसai ओजाना सो हाइबिबा थेंगे गायना मयुमद चंगबे हे यादा बाइगुम्बा अदि कोइबा चलवर कांद हुजिक थेंगदि इमाना nganगani मागी मपुनसी अमा मियोइबगी अमोकक पोकपा मपोक्सिदा उन्थोंना करिसु नत्तबा पोट अमखो हाइजब तारे जाको मदुना मरम ओर कांद ममा मपागी तुंगे साबसु याम लेरंगनि मसादो कॉलेज कारि नि गान तौर कांद ngसai gi graduate फुल लोइद्रिङै दुदा ममा मपान अस्मसी 12 लोइरगा अदि graduate लोइरगा दु तोहनगे गान मंगजबा ममा मपागी मंगलान फौबा थुगाइदना नुपी मचा मयाम नुपा मचा सिगी लम सिदे चले हाइजरिबको अदो सिगुम अखोय मणिपुर सिगी कनो सिगी ओजा कितन खिनरगसु अदो सिगुम बगदि करी मरी हाइपेट ओजागी मोट करी ले मसे वाफम सिदा हाइतारे सिगुम थोइबे सिदा करम खोंथांग कमाय तौबा खोटबो ओजागी मोट अमदा कितन टेंशन बिरगा हाइबियो जिके relevant question do and papum pidringai da maru aina sa haibugumna Central India, South India, amadi Northern India, the percentage of early child marriage is very much visible. Ado ekoi ngasai hai bugum na ekoi ki northeastern region asidati adumak leite. Dobudobo on some other social factor dati ekoi asidi adum hain ekoi China sa adum phang daba dante. Adona hojiki la iba potse how adudai karam hain na ado line do they deviate toraga sidegi angang singse kadai da moi focus to hanbe yabagi haibe potse mainly adwai da in emphasize downing ahan bamakta ai thamjare ngasai so parents needs to be educated haire ani subada nupi macha or nupa macha singse they need to be given, particularly nupi macha se they need to be given a ngasai ge India government so girl child empowerment haibagi cannot see the changsi lai bese asi yamna important oi brahaina su khalle and to give them that empowerment ekhoi mayam sina su nupi gi value oi ba nupi gi saktam ase we need to respect, we need to uplift them. Moi se ekhoi na thangatraga di society da nupi se ekhoi na hanthana yengba yaroi nupi se ekhoi na net haba yaroi nupi haibase nupi leirak dring sai professor na haibu samasi da kana pokdo the value of their existence in every one ngasi recognize to big do is nupi ima hair pakan se the prithvi da ima amhak te khoi phang do ima ani leiba ya adu ai da khoi analyze to phum to hai ma se isu thamni then again ngasai khoi we need to support the adolescents. How to support the adolescents girls have say asimai su matam chana luhong da ba luhong matam chare hair su matam chaba matung da magi welfare man oirakadoba man imung purakadoba man society da khongthang rakadoba se aswai da su ikhoi na moi se support phajena piba mathau ta heba masu ai point ma thamjage then again ngasai anti child marriage organizations singse sida angang no mai chahi phadringi da luhong bas yaroi haiba dum organizations ikhoi Manipur da su leifam thoi then we need to give support ado angang sing natra nupi sing sex trade da natra sex scandal da natra any hiram phataba yamna exploit oiba yaba nupi angang sing se adwai da lamchat sajat da mangani haibagi pot se sigi anti oiba duamba civil organization bu oiro or any charitable trust or any NGO se ekhoi support to batai to eradicate the misuse of or the conduct of this early child marriage and the continuing education set is a point must thamjani again adugi support to yaba ekhoi active vital role sana ba yaba se ekhoi huje ki radio medium ngasi diamond radio khongjom na hairiba
viewers mayam listener mayam se tan bang ngamba du medium asi su part lo ba mathau tai then journalists photographer sing assume artist sing pausida na cultural players sing pausida ekhoi asi se exhibit toraga show toranga si ekhoi na ekhoi gi ase society sida mapom sida awareness kungang sida ekhoi na to me mai kai khudi ma kai haitare kauri gumba lila da phauda group ama khangna na tabida not only one group every society needs to participate yes ada ekhoi lila da phau sida ekhoi karam haina angang gi early child marriage boy ro natra nupi sina karam hai exploit oira ga kadai da moi se lambi achum de khoi puba ya ba ge habse lila da phau de khoi exhibit e khoi show to ma thau tai ba se aswai de si khoi awareness piragati asigi magi drawbacks ase kadai phau de khoi curtain to ngam ni hai ba point so ai thamjani last ta aina thamning si punamak se subchila ga pare accident oiru re haina su lawra se professor nupa macha su matam cha de na luhonge natra nupi macha su matam cha na luhonge natra matam cha su luhonge ga amuk nupi se halle kai nare habi poche loin subchila ga moise kadai da moise anoba life moi anoba punsi ma se karam haina ekhoi pi ya ba ge hai ba se ekhoi sima khan batai karam haina pi ge do ba moi gi sustainable of their livelihood earning economy se moi sound oira pata bani asi ore ti karam haina ekhoi na topi ba ya ba ge hai ba kan vocational training vocational institute no si da moi se ado avenue do muk thambi dra gadi phana radio na lausnu adai lila ada khoi puthok se natra khabar de khoi hab mai sustainable pot to ekhoi na platform da thambi dra gadi asi su ekhoi gi chumna gi nungsit ta pungang ngang bhai ba ekhoi ta gani aduga ani subada nasai su point khara dai thamjare moi nupi gi empowerment se hak se moi adhikar se khoi pi phom thoi ngasi di india si am nungai ba mana every woman also have equal right that much of a man has hairabne ba aduna nupa su nupi su we have a same quality same moi da adugi empowerment da chap chana lei phom thoi hai ba se ai thamjani ngasai ekhoi professor nu sai bugum tha da karu nupi do nupa de hena mana hana karu rabne she has already explored he lebne ba morom da haradi adu me poche ekhoi hena mideng tham phom thoi aduna society sida aphaba future se ekhoi na same se aphaba future se tham se leipak se shanti lehan se leipak se economy de sound ohen se hairagati every individual leriba samaj is leriba responsible citizen amoin ekhoi daita chaun pajan ekhoi lo punama lo minaba mathau tai have se ai ngasi gi naki discussion se dai point thamjani yam ngai je ado loiselakpada koi gi sir degi sir norian degi khangjaning ba ma haitare aduga haujik se ayambana bujiki child koi gi marriage ki matang haibire ko education ju khar panbire loiselakpada a little over 1/3 of the all children who enroll in grade 1 reached grade 8 haibidi ga sagi at least 35 million children is 6 to 14 do not attend school school chatte drop out ne so the 53 of girl in the age of 5 to 9 are illiterate so see in india ni ko masigi chawk leise aduga 53 of habitation has a primary school other was continuing education haibagi mala ibani no kon palibani na lohoma khakta natana makoi se lairik tambi ga dabane adu hojik se laiba pumna maksi lairik ki gyan se pikling idigi sum khare hena lagadi koi sir gasagi phajana phana hore bangang duna thenge ai adu tawri ga ji masi khara di handa gadar khali ma like showroom da khara changna gadi adu masi education sina sum solak haita na sum 3 4 5 10 sum yoksalak adagi lambi asa koi ju sahi 3 5 sure 3 3 yum pan ja dore ga haibagi kenom de leisalak de oza dagi haita masi gi matang da haitare angang oringe gi matam sida koi india gi oin hoji 35 million children se koi gi tonga makhan je school chatribani ozai mota masi larik tamgadabani haibisi gi kitang suggest something to be ozai ma moi basana thora ga di ai tamge bi bana la oi hoi moi angang atani adu di moi gi da moi bu thador ka dori ba moi bu sinbi ga dori si di mama pani mama pa lai tabu ora magadi amoi namsu khudung thiri ni kana na sinbi de mani nom gi hingba mong da sakhi ba punsi lakhi dori maduna di akhoi na kari yeng da ge bo
अखोई राइट टू एजुकेशन एक सी चट कुइदरी है होय मसी ममांग लेसु लेरम तमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द बुदी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से द खरा दम हापग दम लाए स्टेट ने यारी बम खै अंगांग सिंग सी एजुकेशन सी कंपलसरी लेबदी पीयू काइना हाइदना दि लाए दु वंदी थोलक पसिदी 2009 दा द थोलक पनी दि ममांग द लेरमदी निमि छिदेगी दि हाइना आइन सी करिगुम मरु थारबदी पोखारग मयोन चोंग मही पानब मतम चंगमनिना हौजिक सि मदुगी हौरक मतमनी हाइन मतबदी फन सांग्रबसु खर खर हौरी हाइन लौरी मी कयामना पेंददना मदुगी प्रॉब्लम सी कंप्लेन तौनरई कंप्लेन रिड्रेस तौनबगी खुदमना चाइल्ड राइट कमीशन गुम करिगुम मयाम सिंगसिदा मोगी प्रॉब्लम सी पुथोंगरई दे कखटनदना तौदना सुंथोकनरबी खर खर हौरी दुना कोइना मसी यौ हौदेन लोगदी यारो हान लेरी बिसक पोसक तुदी सबचाल लेरमदवनी हौजिकती पेरेंट ओरदी फंडामेंटल ड्यूटी बपी नंगी नचा लेरबदी नंग गार्जियन ओरबदी नंगी वार्ड अदो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की सिगी तबक सि नंग पुथोक्तब सुया यादे नंग थादोरक्तब सुया यारोय मसि नंगी ड्यूटी नि हाबसि म हायरे अदे अमन हौजिकी आरटीई हारिबा आइनदुई मखादा ममा मपान थादोरपद नतन ओजा सिंगसिद स्पेशल ट्रेनिंग पीओ ना हाइवे पोट अम यावरे नेबरहुड स्कूल दुगी अंगांग सिंदुना चराना किलोमीटर अमगी मनुंग द लेबद स्कूल अमम फंगनबगी ड्यूटी सी गवर्नमेंट द पिरे सुमाइना स्कूल खरा लेरमदबदु लेरकनी अंगांग सिंगसिना सु मसान ममान कैमानब तम्बु उबदगी मान तबदिंगकनी ममा मपा सिंगसि सुमागी ड्यूटी ने सि खंगरकपा स्कूल मयाम से लिखनरकपा अमदि अनंग कांगु लेमना मदि चित चिददना लाइक तबना बे खुदों चाबा मयाम सि फंगरकको मतमदि एजुकेशन की तबना मही यालक्तना पोत खरखदि थोलकनी हाइबसे कोइ थाजब लै अदुगो चटपा होल आइन से चटपा कुइद्रिबनिना सरकार के लोइसंग सिंगसु मसि दुम खरथि थबक त मपुंग फाने याम थुना पाखटपगी चांगसु वाटपै वारी सिंगसि खबरद करिद इदो ई लेरिनि होय अदोदि इरखिनी मयाम लौरखिनी अंगांग सिंग लौरखिनी ममा मपा द सोथोरखिनी स्कूल खरा लिखलखिनी अफब थबक तोरखनी है लेट्स होप फॉर द बेस्ट सो बहुत ले सिगी चांगदले अदुगो तोंगा तोंगान बा खुगी भारत की चटनबिदसु खुगी अनौब होंगगी बमोंग अमदा हाइजब तारे अदुगा खुई सर लेन गांग तेदा लाक्सलके लुसिलपदा खुगी एजुकेशन के सिस्टम मणिपुर सिदसु खुगी यूनिफॉर्म फ्री टेक्स्ट बुक एंड फ्री मील मसी पीबगी अखोई अंगांग ओइद फंगते सेंगना हाइगदा हौजिक पीरे अदि यूनिफॉर्म गाइस क्लास 6 तकी कारप फुरिट यूनिफॉर्म हमना चाइ अनि होम अदि स्टी तक्तना अदि अदु सुमैतान चांगना थोंगिबगी तौरकांदा तक्तना खोतना अदि इसिंग झाल तक्तना तौइ हौजिकती फ्री ने पीरि तोथेल मसिदिम लाखलिमनि चेंज हम लाइमनि अदु मक्तदा सरकार के सिगुम स्कूल सिद तमयु याददना तोंगानबा लेदि सिगे फैक्टर दि अखोइना खनेबगी दि लोइरा रोइ अदुबु लैरिबा फैमिली मयाम से इमुंग मनुंगी अहल लमन सिंगना आई लेरबसु लेत्रबसु आइना ngasi matik chadrabasu aigi lehogdoriba isa se lairik haitrabadi mirakta tinba ngamoi mokoi lairik tamhangadabani haiba wakhalon amadi chawna mana ngamdro moksumagi mamang da lehengadoba khwaidigi wakhalon amani haitare sargi bokasada luisida tasan view sargi punamaki mama mapana macha lairik haihanba macha na lairik hairaga tungda officer oirakpa yung gidamagta a pillar bayagadoba haibase mama pagi punamaki asani ado yamna nungaiba amadi mamangi sarkar su hujiki sarkar su yamna afhajaba ek right to education haibase fajana emphasize tawre sai ikhoi anchor na haibi bugumna Ministry of Human Resource Development gi moigi finding that 62.1 million said drop out never India ge then out of which 57% girl child 10 plus the most I am a drop out ni and 4.13% say primary level da drop out ni punamak se ikhoina sumi yang apakanda di amuka nungaiba mana drop out ki rate se ratio whole India ki lower pada nupa na mu hile drop out nupi se na muka percentage se wa mo hengale yam no ngai bo keno se adu na ta pu nupi se war ga su mama de caliber ama mo de will ama de yauri hai ba se adu na tai ni now khoi India se da khoi normally sum nupi ki
ꯍꯥꯏꯗꯤ empowerment ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯗ ꯕꯦꯇꯤ ꯕꯆꯥꯎ ꯕꯦꯇꯤ ꯚꯔꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯁꯦ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯎꯔꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯗꯥꯏꯃꯟ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯇꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ 와르수 와나 안강세 에듀케이션 비하우드라가디 뚱이 미롤 오이라카도바 아두곰바 사트리 사트라싱세 they are going to be the pillar of a nation they are going to be the pillar of the state aduaradi angangsingse tai badana ekhoi ngamikai moise ekhoi utmost support ekhoi pibatai amadi sarkar nasu pokning sengna challenge oina lauraga angang drop out oiriba angang se kya leiraba ge manipur da khungang da education department ni leiriba vibhag se phajana adu utilize tauraga khungang se da whether be the government school boyro private school boyro phajana survey tauraga drop out se nupi na kya leibage nupa angang sing kya leibage haiba se phajana drop out se thidok matung da analyze tauraga survey tauraga karigi drop out oibano haiba se asimasu study to hani sarkarna amadi leiriba any competent authority na maramdi moigi facility se central government adi phajaba scheme kyamrum lautho abani asiwai tarakpa kandadi khungang sida natra mafam jaga sida iu dabugumna mami ita dabugumna ekhoi uba phangbase asidi yamna nungaite aduna yarimkhai sarkar gi site gisu ado leiriba district administration gi site gisu hakthengna seriously changbiraga phangphom thokpa central government na piba ado ma scheme ado chap chan phanghan se ekhoi pami aduga amana moigi midday meal haiba masu ekhoi sum sarva shiksha abhiyan ekhoi thengna rai midday meal da phawsita sarkar nadi central government yam phajaba scheme se pira abane ba asiwa hek yora padadi moina phangphom thokpa nutritious food oigado ba health phaba pigado ba chaba thak pigado ba se hek ta ekhoi yora pa kan se da angang na phangphom thokpa adumba quality food asu phangbangam da ba se asisu yam na laibak thiba adu ta ba da su yam na kiba musu koi phau ba sisu koi thengne ya ba ko chaba matam da kariuma matam su nung yaw hai tin yaw hai ba ka koi thengna re ba sigum ba se stringent kano se overlook ma to biraga pachana se monitor to ba se tangai phade hai ba se ai ngasi koi discussion na thamni aduga loina na aroi ba da ina thamni ngi di every child drop out oiro natra huzik tami ba angang se adequate facility sarkar na pibado chap chana yo halagadi moi ekhoi ngasai discussion tori bagi mahaido soidana pangini hebse ai thamningi loina na leiriba parenting so mama mapana yamna tactfully carefully angang se cheiba yai phuba yai haina so treat tobiganu phajena nungsina angang se karigi ma lairik haitabno kadaida walakpuno kadaida soibuno haibase mama pana phajena counseling piraga phajena angang se mol torapada yadaba heidaba angang se soidana mai lambi achumuda soidana chakani haibase sige ai mayamda ai message spinningi aduna yarimkai parents and civil societies and every organization should take part to give the best education to the girl child, to the boy child, underprivileged, amadi leiriba society se punamakna ekhoi join hand to bakanda khud samnaro kanda ekhoi aphaba adugumba yam outstanding oiba satra satri khoi puthok ngamgni habse ngasi discussion ai tenta yam noi jai aduga okoi loselak pes dai tare india gi leiriba se koi asia gi un yenga kan dai tare aduga koi 40% of the 330 million women age 7 masi were illiterate so koi gi today there are over 200 million illiterate women in India. Sigi tongan ba masigi ganong khak leire Asia gi manung su India sina khoi gi Manipur go na nupi ako ozaro je haiba matam da India gi oni yang pa matam da nupi ne kitang mo hela ga su Asia gi oni yang kan women se amuk sum tai masi khoi gi gano sing yang kan Asia gi manung India sina muk tari ba
anyway masigi manungi oiba wafamdi akoigi machang oiba ngasigi khanane na basdi yam phajana puthokpire adubu thabak oina pangthokadabadi khanane nariba oja sing adi koi khak yaba nati masidi radio na miyam da paudam jabani aduga miyam da khanghan jabani masigi asengba daita lobi gadabadi ai sai samak tagi hauraga imung manungi mipung khudim angna yes akhoi tawgadabani mase khoi gi tawpam thokani mi oina poklagadi haibagi matangstani adu khoi gi oja da lakse oja norenda angang sing nupa masa sing hata nupi masa ga mugeng na matamda nupi masa sing na muk luhongbagi yamna ngana luhongbagi problem ma aduga maduna mayu makai palak puduna maduna mama ma oibagi saklon lobadi hena kodong tiba ma mayok na re nupa masa khara amadi bilo sahi sudringe da thabak sujan raga kar khana singda tonga tonga hotel ogira workshop ogira side labor si tawri ba mase mokuis education da laptop khrabani learning lai su yaudrabani ma sendi phangki bai sa na badi phangki bai yai लाइरिक की मंगान फंगहोद्रब सिंह सिगुमबसिन हाई याम तुंग करी हाई तारे ममुत्ताना खंगद्रबनी खुद पैसा पारक पावर मनी पारकांदा देन क्राइम सिंह होरक पयाबगी मरम करी कइनो खंगदर खरदी लाइरिक हाइबगा हितबगदी मदुगी मांगजबा हाई तारे ने ओजागी चिंदि खिता ताजगे केतंग पिबिरमु खोगी इंखलगलिबा सिंगदा चाइल्ड लेबर मसिनो ओइर पयाब खुदुंग थिबा अदुगा मसिगी कानाबा मुसु कांदबसि ओजागी दा चाइल्ड लेबर की वफम सी कोइना आइन की मीइंग दे येंगबदी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना हाइबसी angang singsi thabak swalloy de mafam si factory mine and any other hazardous employment having my loans factory de yaro seng thinge ade amana mine koila khoni gumbada angang swon be yaro amati hazardous employment magi mas mapa mati mapa sanada masaga adugumba yam kodong thininga oiba awa thabak to swon gano having na अवाब थबक नतबद सोन बदी कछु थिंगदेने अखोगी वखन जे मरुम चनग्रेब मयाम जे अंगांगी थब सु सोल रजोनी अदु हाइब नते मा खब खर तमद्रदी अदुना स्कूल गुंबदा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पीरिव स्कूल सिंगसिदा वोकेशनल ट्रेनिंग खर अदुम हापगी चनै बिसे लेसु लेर अबनी अदुना मोइदा वार कल्चर एसि तबिगदमनी थबक सुबदगी पैसा थोले जगह संसा से यंबियो पैसा से केदमोदी थोलो क्योंथि यंबियो ताई ताई पमांग दी यंबिरो लेबर दे होरक पने पैसा से मी न खुद न ngam सुनरक पोट मयाम सिंग सी मसी लेबर दु पैरग लेरक पदगी बदु पैसा ओथोरे इक्रमाइना मतम द बदु पैसा के पोट अमस बैंक सेमक पबि आदि दु तोरदु आदि आदि पैसा लेबर दे होरे अदोरदि थबक सुद्रग दि पैसा जी थोप यारोय एदा हाइब पोची अंगांग सिंग द हेनबगी वासी याम कादब पोनी ने hazardous नत्रदि हेनगदबनी ने एग्जांपल मा मणिपुर सोप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1972 हाइब म लई मणिपुर द चनै मसिदा अंगांग सिंग सी दुम अंगांग सिंग थबक सुब यानबगी अदुदा करम वेज करमाइने पिगदगे मतम कयाम थबक सुहनगदगे करम द रिक्रेशन पिगदगे हाइबसे दु आइन द यावी एग्जांपल मा हाइगा मयाम गिलास आम द पंगाइ द हाइ होटल ग्लास चामगा उपगा थंबा हाइब पोसक्सी hazardous ओइदे हाइबसे कोइ हाइनिंगी करिगिनो फमनगसु तौबा याय उपगा दुम थंबनी बाइरे पोतु लुंग बनते वर्किंग आवर दुबु फजना कीप तौरबि किसु काजे 6 hours नि म्यूजिक पिरिजि यामद्र बदा पुंग अहुम खुदिंगी माइ मतम हम पिगदबनी पोथानबा मतम अमा अदगी यावसंगुम्बा हराव कुमै करिगुम्बा हराव कुमै अहुम सि मवोंद सेंग सुति पिगदबनी कायना हाइरिबा मयाम सिंग सि आइन सेम कंगुसु याम खलगा सेमनि अदुना अखोइना कनाव खरना से लेबा की सेवा तो मियोय के आमने वांगाम बदे याम हेना हाइबा अंगांग के थबक सुसुल लइदौनी मोय तोरे थबक सुदरदि थबक सुदना ममा लेबे मपा लेदि फै ममा सु लेतबा मपा सु लेतबा अंगांग दो कना थापिदुरि कना थाकदोरि गे थबक सोगदने आई स्कूल लम ख कैथेल मानबी नुंसु कैथेल मानबी द स्कूल मा द तो नुपा मना अंगांग मयाम मी यो का दले मा सु लई गिद्र अंगांग हिंगा सु लोइन म सनगरे क्लास 8 पावर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जेमा तो मत मा लेकाई गे मोय गे आगे द लोबुक तो फौ खावबदो मदु मफम द चलग माना अरुम थबक तो होनबिनो सरु दु खोम होनमै थबक तो आई थारके अरे मद कालेन सुती बनम सेसिंग ऑप्शन न सेका लेदु स्वरूपदी आई हायरगा माना मदु नोमद अंगांग सिंग द बतन पानी पाल ले केनो साबदु मान लोइन लोसल एम्बलम द हाप थमगा माय क्लास 8 पास तो नमित से पुजक लोसलो अंगांग सिंग दुइ मथम होय द नुंगाइबम फावबदो ओ आइना वर्क खर तौबदगी पिसा खर थोइने आइबसे अदु वर्क कल्चर एसि तबीब दरकार ने हौसिति हेग होबो मतम द फतबक तौदि मपा जेन लेबा
का उबो होरको ngang amada mapaduna tawru posaktu man thaba khara ma wadana tawringa ko posaktu oiragadi adudi laire the war culture si fasana ngang sing si tambi ba madudi kadai da school sing si the vocational education si pire kan si da siengna aduga masi thabak fasana subadagi paisa si thoine na ai basi mo tamgudami aduna paisa ina ngasi bank te leri ba jaga sangsar punamuk salary paisa se labor de tholok ngakte ni mara maduna you do your job nang matam din matu ina mana kaim gamdraga su tasegna class 8 forward tamgraga पैसा खरा थोक पे याना भाई वखन खरा ले कि मी मा कई मुखरा फबत फक तोर को नहीं खली तो कई तो तबी गिदर दी क्लास 8 पास तोर को थोर दी केनिंग में सुखंग नी थबक सु सुनिंगा रोय अदर दी मी की मांग न तोर पे याई वादबा थबक सिंह खरा तोबा वा कल्चर दी तमगदबनी कनां खगनी अदुबु असाबा पिस्तौल को पारे को जस चल अब यो हरि होय होय अद को दे नो थबो हे होदो होय थबक ती सोन दाई today khoi professor gi supplement to the limited time khoi na ji mainly child labor gi just matik mangang na base da karam haina child labor se horakpa gi haiba se I think we need to see the root cause first but we have to do research dai to main sunmaina khoi na yengba da mainly karai di horakpno haiba kan because of their poverty and illiteracy never asi wa sidagi horaka child labor se India the day we have organized sector, unorganized sector where child laborers are deliberately under the before attaining the age of 18 phangdinge the moi se domestic to oiro any commercial area to oiro sex trade to oiro every child is being misused before attaining the maturity adana yarim khaidi ekhoi gi leriba child usiki labor gi act na so dum bound to jagani adu maru aina de khoi na ngasi yenga do busidi how it has begin adu kadai ri horakpuna haiba se asiwai se de khoi hen contemplate to gun phai aduga my remedies do adu aida how to overcome and give a solution higher de ngasai khoi professor na su phajina point no thambi ra bunina yarim khaidi ekhoi khangna ekhoi employers sing ekhoi se ekhoi so adugi eina factory ma leire natra ehagna restaurant ma leire natra eina kariumba ma hotel ma run tore adu I say whether this child's in employee to be abra yadabra haibase employers sing so adugi education ma moi so no khangna so thugairi baneba asin ekhoi na so sidai as a exemplary ekhoi set toraga whether I should employ a child who is below the age before attaining ado higher so muka ngasai gi khoi handaki UNICEF to the yamna phajaba video episode sing su ulleba mapa amasina machanu pisi nang school chat pa yaroi haiba ado bo mapa sin nang low chat ka do buni hai episode to utpane ba last ta somdana ma school chat sunu nangi nacha season do ba keno do ekhoi khungangi mi mayam je nang pangge ma larik tamba chat halu haibi aten episode ma yamna stimulate oi ba yaba do episode ma ulle ba yamna athal ba keno se sina haining badi every one of us ekhoi sina khan tharag angang se season ba yaba yadaba jaga se matured or employer sing boiro mama pa boiro ekhoi mayam sin thaba yaroi do se ekhoi khut su leb se thamne thagachari ngase yam nungai jai aduga sigi diamond radio na sanduk chari ba sigi ngui early child marriage and continuing education masigi matang da koi episode matang sathagadabani ngasi kakki khana nei na ba khangne koi wakhan tamine ba yade aduna ngasigi koi ki matik charaba igai khumnajaraba lingsin biriba ming panjaraba da chungtham noren retired professor law college Imphal aduga koigi advisor diamond radio ge lian gangti sir lingsin bidana si matang da khana nei na ba episode che koigi khare yamna sum chathara kan da haidare aduga tabi riba diamond radio ge listeners sing ne so tabiu khana biu nei na biu wafam sing asina loksin biraga adungi thamoi da kari oiba yaba ge amadi masigi makha tarakpada ai koigi lakadul episode sing da hena khana nei na rakanda kari oirakpa yabage khams haibasi masi matang da khana nei na minabagi episode kya taminasi so ngasi akoigi studio de linksin birak pasigi damakta diamond radio ge mai khedegi sar anibu ikai khumna job amukano chari thagachari namaste